zaštite prirode, jedna je nacionalna, a druga... Većinu posla već odradili sami i svaka vam čast na to. Ćemo se tako i dalje bude i eto, toliko kratko ne bih... Na temu integracija, politike, nauke i svih ljepota koje Voka nudi. Znači, Voka moju koleginicu, dr. Slavicu Petović i vrlo... Bisere, mislim da je na ovom mjestu zahvaljena. Svjesni smo da sve zapisa o Boki napisano, jedan od svi doprinos očuvanju Boke Kotorske. Prepoznala intenciju jedriličarskog kluba. Veliko hvala i priznanje i podstica i podrška visokoškolskih ustanova. Živimo već dugo na ovom prostoru, da se baš i nismo mnogo... Nažalost imamo te slabu kariku, odnosno komunikaciju ili ljudima koji žive na nekom prostor. Svjesni smo svi da, nažalost, Santa Barbara će doći na Institutu za biologiju, more i Pomorskom fakultetu, gdje biti ne smanje, nego da se možda čak... Otpad, obalna erozija, izgradnja, značajan pritisak na tu temu, ali i ostvariti suradnju sa lokalnim ronilačkim klubovima u svrhu Citizen Science i Mubata i arhipelag između, odnosno akvatorij. Tu smo... Razvoj i nije obično kratko se primjenjuje u svojoj punoj, da kažem, mandatu, u onim dijelovima što se planira, šta može u nekim veliku saradnju, odnosno nužna je saradnja i u tom sklapanju Rubikove kocke. Jedno je, naravno, imali smo to tako nekako slučajnost da radimo na 3 velika projekta, da budemo angažovani kao konsultanti u tim početnim